Heddiw ni'n chwarae Minecraft. Helo, croeso I fideo arall o gemau fideo. Heddiw ni'n chwarae Minecraft. Ni'n cael wood yn y eiliad I creu pethau. Special pethau. Alright, dwi'n lan tree dwi yn. Coeden neu tree. O, dwi ddim yn hoffi yn Minecrafting. Mae'n... O, mae o'n yn track. Right, ni'n mynd... Dwi'n mynd lan coeden. O na, dwi'n gallu mynd lan coeden. Okay, dwi'n bron na. Dwi'n mynd i'r top coeden bechgyn, beth wyt ti'n gwneud? Mae'n o coeden. Fi'n bwrw coeden. Hopefully mae ddim yn coeden fi. Dwi bron na yn y top. Mae'n coeden special. Na ti ddim? Ti'n maint o'r coeden? Yeah, dwi'n mynd lan i'r coeden though. Edrych, stairs. Okay. Yeah. Ie, mae ddim yn coeden ti. Hopefully mae ddim. Oh. Bech, ie. Ni gallu mynd i'r land, please. I ble? Sticks. Right, jungle plant. Ni ddim yn gallu creu unrhyw beth. O, ni ddim yn gallu Dyma ni, canu jungle plant. pethau arall, agos mae'n copyright. Oh, yeah, right, sorry. Copyright claim. Sorry, we. Dwi angen... Dwi ddim yn gallu creu e. Mae da fe fod fi fyna, ti, wel, le ti yn, a Will yn fyna. Pam? Wel, acos ti'n gallu Ple gweld un, e'n dau, tri. Right, Becca, Un, ble dau, wyt ti? Dwi'n lan y coeden. Yeah, that's not really good. Oh no, they were really good description, William. Lan coeden. Dwi lan coeden. Yeah, but ble lan coeden? Oh. Just lan coeden. Dwi bron wedi cwrdd off Any coeden. Dwi lan coeden. Dyna ni, dwi'n gallu dod nôl mewn Un i'r o'r coeden. coedens. Ble ni mynd i... Ni cael map bechgyn. Ble ni mynd i creu yn Nice. tŷ ni? Ruler. Okay, bi fi mynd explorer. A bi Na. ti aros mewn y jungle a bi fi mynd explorer. Dwi'n cael pickaxe nawr. Yeah, well, fi cael first set of wood. Oh, ti. Okay, ffordd hyn. Wait, what? Fi'n mynd y ffordd hyn. I ffeindio lle i... Dwi angen map hefyd. Ai! Jacob aros fyna I fi. Bydd fi yn ar y ffordd. Cut over bread! Ow! Cut over bread. Hello. Cut over bread. Hello. Melon. I think. No, cocoa bean. Ble wyt ti? Diamond. Oh, melon. Dwi angen yn catch ymlaen I ti. Yay. Melon! Old melon textures. Defnyddio axe. Dwi'n defnyddio Bod ti I chwarae Minecraft i Iron. Di melon yw. Bechgyn boys. Oh, yeah. Cave. Right, let's create iron. Ni angen creu better tools. Dwi'n mynd I fod yn top a gwneud pethau ti ddim fod I gwneud mewn Minecraft. They go straight down. Na. No. Okay. Goodbye. Dwi'n dda am hwn oherwydd dwi wedi gwneud ar World PS3 fi. Special boy. Rhywun yn... Jacob yn dilyn. Oh no, ti'n dilyn Jacob. Okay, never. Na dwi ddim. Ne ti yn. Dwi wedi cael un rhan o XP. Falle fi cymryd. Bechgyn, rydw i'n mynd o coal so ni'n gallu creu torches. Ni'n angen... Yeah, Oh, dwi wedi ni angen creu ffeindio... torches. Forest biome.
Mae'n take ages am hyn. Come on. I'd be angen creu rhywbeth. Oh, come on. Mae right click on ddim yn gweithio. Dwi ddim yn meddwl mae hwn yn possible, ond dwi'n mind o iron gyda Nope. Sut wyt ti'n creu dim gwneud e, torches? dim gwneud e. Sut wyt ti'n creu torches? stone. So, wyt Ti'n gwneud angen torches? coal a sticks. Ie, fi'n gwybod i. So, Ond ie, fi- coal o, a sticks. Rwy'n fi'n gofyn ble oedd e. What do you mean create base Bam, man? bam, 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 Mine. bam, 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 bam. Yeah, getting Pwy sy'n wedi creu... Pwy sy'n wedi Fi. creu... Dwi'n cael stone pickaxe, nawr dwi'n cael iron. Ie, nawr ti'n gallu cael iron. Oh. Ni ddim wedi siarad gormod. Na, ni angen siarad mwy. Ie. Ni wedi bod yn siarad y whole amser. Ie, ni wedi. Ie, but ddim i y camera. Dim i'r camera. Ie, hello camera. What? No, I don't know. A ti'n gallu creu? Na. No, stone pick. Oh na, mae'n holl ffordd ma. Wyt ti dau lawr y main? Na. Fi'n lawr y mae'n hyn. Dwi'n ar top of the mountain. Dwi ddim. Fi just wedi ffeindio rhywbeth, so fi just follow. Ie, dwi'n ar top of the mountain. Ow! Mae'n era. O, dwi bron wedi Hello? gwybod death. Hello? Anybody there? Hello? Dwi ddim lawr Oh, yma. only Rosen, Anybody who like beans? Na. Siarad Cymraeg, Jacob. Mae hwn yn sianel Cymraeg. yeah, Jacob. Oh, damn! Help! Dwi'n Help! gallu fit. Mae mwy Dwi'n gweld melons good fan hyn. flat landscape area fan hyn. Ble? Gweld e? O, aros fan awr. Pa ffordd yw e? Dwi angen map. Just dilyn Bechgyn, fi nearly wedi farw. Just trio dod i fi. Be? Help! Wyt ti just wedi... Yeah, creeper. Oh man. Oh, Right, dwi'n cael empty Ble map. wyt ti wedi mynd? Creeper. Ble wyt ti wedi mynd? Okay, wyt ti'n coch? Coch ar map? Yeah. Okay. Otherwise, Ti'n fi y live ffordd... right next Hwn. to you. Wait, Will, wyt ti gallu edrych ar y map? Ie. Edrych, then. Ie, dwi'n edrych ar map. Oh, na, fi'n mynd in completely wrong direction. Okay, dwi'n mewn swamp biome. Dwi'n Oh, dod i no, ti, this so aros fan'na, Ian. Swampish biome. Na, dwi'n mynd i'r lle. A Ie, bydd fi'n trio A ffeindio. wedyn ti'n mynd i dod i fi. Right, dwi'n Fi'n ffeindio house ffordd. hunter. Fi'n speedrunner. Oh, fi'n mynd sandy biome. Wait, Oh, Jacob, hi. dyna ti. Ffordd hyn, We Jacob. got seeds. Bye. Ni angen ffeindio I Ian. died. You dead. Dwi'n yr unig un sydd ddim wedi marw eto. Dwi'n mynd i Oh, marw nawr. normal land. Don't. Oh, normal Do land. not die. Wait, Ian, sut wyt ti ddim wedi colli y pethau ti? What? Sut wyt ti ddim wedi colli y pethau ti? Dwi wedi. Na ti ddim? Dwi Oh, right. wedi. Oh, hwnna ti. Cool. Dwi angen cael hwnna. Right, fi angen start e eto. Dwi'n cael coal back in. Da, 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 da. Dwi'n cael dau experience. Da, 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 da. Da, 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 da. Dwi ddim yn hoffi. Pam yn ni'n canu? Oh wait, Dwi na, ddim yn gwybod. na, copyright. Copyright claim. Demonetisation. Dwi'n mynd i cael copyrighted nawr. Guys. Yeah. Roedd fi'n ar top of mountain hwnna dwi'n meddwl. Right, dyna ni. O na, fi ddim. O na, mae mwy coal land yn hyn. Right, fi wedi creu pethau eto. Uh-oh, mae'n dechrau mynd i. Oh no, oh god. Oh, Jacob! creu weapons, quick. O ie, dwi'n... Mae yna scary Jacob. Scary Jacob yn cuddio mewn. Ie, roedd fi'n ar top of mountain hwnna. Dwi'n mynd i lan i top, so ni'n gallu amddiffyn e. Amddiffyn. Yes, ni'n mynd i Wait, roedd fi amddiffyn just wedi gweld pig. Amddiffyn e. Pig. Wait, ble ti wedi mynd iawn? Away. Lan fan. Oh!
My Piggy, sheep piggy, piggy, just piggy, really piggy. No, kill it. Save. Lydia wedi mynd. Dwi angen hwn i marw, felly dwi'n gallu cael wool. Ie, ble wyt ti wedi mynd? I'm gonna do Come on, marw, yes. Faint o wool ydw i wedi cael o hwnna? Mae'n nos bechgyn. Ni angen edrych mas. Wel, ble ydyn ni? Rydw Edrych ar y map, edrych ar y map. O, mae llama mewn fan hyn. Edrych ar y map, wel. Oh, so my 1.14 update. Pam? Agus my llamas. O, ie. No. Mae gallu bod yn 1.13. Pam? Which is alright. Agus roedd llamas wedi. O, hwnna'n ffain O, dwi ddim yn o. gallu kilo nhw. Dwi angen i'r sheeps marw. O ie, mae rhywun wedi mynd lan fan hyn. Be? O, sef. Dwi ddim yn hoffi hynna. O, mae hwnna'n... Dyna ni. Come on, marw. Marw. Die, potato, Ti? die. Dwi'n meddwl mae llama... Llama. Die, potato, die. Yes. William! Where? Ble ti? Lan y mountain. Ooh, dogs. I mean, wolves, actually. Die, potato, die. Dwi angen un mwy... Fi cael... Which? Guess what, Jacob? Which? Mae llama yn angry arna. Which? Ydw i'n gallu rhaid o'r llama pan mae... Which? I'm poisoned. O na, mae llama yn... Bye. I died again. Killed by witch using magic. Ble oedd ti? Our hill. Mae ddim yn horse, mae'n llama, actually. Steer, dwi'n gwybod sy'n dyna dim llama. Os ti'n cael carpet, ti'n gallu rhoi fe ar y llama. Wyt ti? Yeah, a wedyn ti'n gallu Wel, reidio fi angen bwyd, so... Dwi angen bwyd. Yeah. So, dyn ni gallu cael... Ti eisiau rhoi o melons fi? Yeah, just rhoi fi 1, 2, 3, 4, 5. Melons dim o... melon. Ti caff. Dyna ti. Melons Dewch i fi te, Melons Jacob. dim ond yn rhoi ti Lan fel top. 5 hunger Where the bars. hell are you? Ah! Lan top. Dwi'n really close. Yeah, don't know. I fi'n drop o dau i ti. Dwi'n aros ble di yn. Dyna Aros ti. ble ti yn. Ti'n gael nhw? Dwi'n gallu gweld ble ti yn. Dwi angen tipyn bach o bwyd. Dwi'n gwybod exactly ble ti yn. Okay, then go to us then. Mae Oh, mobs beth ydych drofyn chi'n yn. gwneud? Dwi ddim wedi creu sword. Mae'n gweld fi. Just dodi fi, Will. Fi cael sword. O na! Dwi'n cael Stori wolf fi, gyda fi, mae'n mynd i siarad. Aw. So did ti cael wolf? Dwi ddim yn cael wolf. Mae'n just yn attack yn skeleton. Mae ddim yn un fi. Ond mae ddim yn creeper attack hefyd. o ti oherwydd. Mae creeper hefyd, ond mae'n dod after mi. O na. Dod ar ôl fi. Right, ble wyt ti bechgyn? Vines yn good sign. Okay, dwi'n ar top of the mountain. Hello. Bod yn ofalus, Jacob, mae Hi. pethau yn dod i ni. Hello, people. Hi, child. Right, dwi angen... O, dwi angen... Yeah, roi fi yn drog fan'na. Rhywle. Well, wyt ti gallu rhoi y coal ti mewn? Coal. O, fi cael un coal. Light. Dwi'n cael sword na. Time to strike. Ah, You what? said time to strike. Okay, dwi'n cael... Ti'n cael stony. Stone Dwi ddim sword. ond wedi bwrw ti oherwydd ti wedi bwrw fi. Clic ar LT gyda y sword ti. Da 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 Oh. da 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 da. Ooh, Enderman. Enderman O, drop o fi wooden sword ti. Oh, na, fi gwybod. Rydw i ddim yn cael Ti ddim yn gallu Ah, na. wooden sword. Yeah, ti ddim yn gallu dwlo gyda swords. Yay! Da da da. Ba 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 ba. Right, ba, dwi ba, wedi ba, colli ba, ba. glue. Copyright, Ian. How dare you? How dare you? Shush, bechgyn. Shut up. Creeper! Jeepers! Creepers! Ble? Creeper.
Go on. Ie, yn y mynd i siarad y pen. Bam. Oh, yeah. Haha, dead. O, mae un arall. Let's go. Ian. Got him. And pig. Sacrifice pig. Sacrifice pig. Sacrifice sheep. Wolf. O, dwi ddim yn cael bones i ti. Dwi'n ffeindio scounton. Dwi'n gwybod ble mae scounton oher, dwi angen un as well. Okay, dwi'n mynd exploring eto. Hwyl fawr, Ian. Wait, ble wyt ti, guys? Dwi'n casglu mwy o coal. Yeah, but ble wyt ti? Just lawr y mynydd. Yeah, but pa ffordd? Edrych rownd. Wyt ti'n gallu just mynd nôl i'r mountain a stop with this chimney? Dwi yn ar y mountain. Falle bydd ti ddim yn gallu gweld fi, oher dwi'n fel miner. Dwi'n ar ochr y mountain. Oh wait, dwi ddim yn Yr ochr hyn? Beth sy'n meinio, ond fi fi'n meinio fe Stop, anyway. copyright! Mae ddim yn mynd i fod yn copyright oherwydd mae'n all YouTube. Yeah, copyright. Os mae'n problem... Mae dal yn gallu cael copyright os mae'n o YouTube. Exactly. Na, dwi'n gallu canu fel diss tracks o popeth. Fel Morg's diss track. Jelly and Slugger! Jelly babies, jelly O, mae babies. loads o coal fan hyn bechgyn. Hold on, Dwi'n cael really? bronze stack o coal. No, the parrot! Dwi'n creu dirt hut ar y top of y peth fi. Dwi'n bron wedi cael stack o coal I bechgyn. am parrot! Roedd fi'n ar y top o'r mountain hwnna. Dwi wedi cael stack o coal bechgyn. Dwi'n gallu creu unlimited torches nawr. Wel, bron. Mae'n rhoi ti 4 per un coal. No! Yeah, so loads. Fel 4 stacks o torches. Yes! O, ti'n cael parrot sit? Na, ti just cael seeds. O plants. Well, yeah. A ti'n gallu rhoi nhw melon seeds. Ah, wyt ti? Yeah. So ti'n cael melon seeds anyway. Just rhoi melons mewn y crafting bench o wedyn, mae'n creu melons. Ydy mwy o Yeah. parrots fyna, Jacob? Yeah. Na. Roedd yr un ag un. Roedd zombie tree o chadlo, so... Lladd, sgantum. Fi fi'n creu torches am y nos. Oh, parrot! O, ble? Oh, no, it's fine. Follow me. Right, dwi angen trio ffeindio sgantum. Ydyn ni'n gallu mynd nôl i'r mountain, please? Dwi ar y mountain. Na, y mountain roedd ni wedi... Ah, well! Dwi'n gallu creu bed nawr. Well. Okay. It's all good. Dwi'n gallu creu bed bechgyn. Okay, cool. I You died. can't. Yeah, why didn't we just run away? I couldn't. Oh no! Dwi angen creu furnace.